Suro Nyame street ne say men kan kire wo say hwe na wansi ghetto bia biem. Ye hia wo preaching bia biem. Because wa sell out. Enwi nya bone. Enye Ghana mra na adwen ya nka ade anyankopon abo. Because yesi Nyame nim daache. Nyame onim daache. Onim de ebesi wochena. Onim de ebesi next year. Onim de ebesi next 5 years. Ento ya sure say nyankopon onim say wi ahaban ya oboy. Nkofo bi ba ya from Rasta men. Ombeba be hye. Ema police fo nso ayede. Acheche wo mo. Edibi egu afiase. Edibi ama bi aprepra. Police need to meet you need the tuo. Na to no ebo ni ti na apa. Nti na me nim we nyina na still obo wi no ede baaye. Na unim de nti a Rasta fo enya no onyam no. Kuma wood fo nso ka ho. Kuma wood fo mo ayede. Omo ye movie na obi be play robbery role no mo the Rasta ye. Obi be play rapist role. Obi be kwa ko rape obi a no mo the Rasta ye. Na wakwa ko yi wuti na the praye apra akwa ko tu egu. Ebi mu kura tumi tie so. Ebasa odwene a adwen no ensisi so. Abrabo ni nkoye nti na wo hwa Ghana ye brei. Abra wa sign me no o ka kire me say o de me be ko baby amete wo ka so an me ntu free ho na me nkwaje 3 bedroom self contain otema me ma agent bi pair dan ni ye ya me kwa akwaje mi do o se man fa me nkwase ase me free na ni so a sir ai otimi kan o ka kire me o wie no o san so ka kire me say men san so o de me be ko boutique na wakoye shopping ama me busa besa sa nyema ni Reverend Obofo ye dey eye maame a adofo me wakoba shonkwe about the party TV so over the weekend you say Evangelist Suro Nyame yakopie mu Reverend Obofo akache a na chese wama no ekoyi niti na Evangelist Suro Nyame so ebe ye video bi etrese ampa ni okaye no eno na wakoyi niti no yenya eye traditional prophet ewo hanom obe church se ni onim efom kakra no obe church yen ni enti a anase eye Evangelist Suro Nyame etusa anamono na asa ne yede nkomotwetwe no ebe hye so no ma yenkotie nsama wodro bi Evangelist Suro Nyame ede betu dwa wa bra okotwa ne dreadlocks no ye ba ya to aso ede amam Daddy Reverend Obofo Nyame hira we de oba mini o makwa ko yimiti no kama daddy Nyame hira akotwa miti no your wish is my command. Your wish is my command. God bless you for everything. And I'm ready for you. I'm ready for you. I'm really ready for you. Your wish is my command, Daddy. Thank you. I was here Evangelist Suro Nyame and who say why a young boy no. The dreadlocks ni nyina wetwa ede agu traditional prophets ewa han women aso na je se oni ye betwetwe enkomo ede afa ho anamo a Suro Nyame etu ye no so so to sa anamo no ana women aso mo akwa ba shon me jo so oba afefe bia wo ko de me ho oden se yikuru ni abakan ye de Nyame ase ye wo se Suro Nyame ni dreadlocks awaye no wakotwa ede agu ama chese wa be video bi kra etre Reverend Obofo say ni okaye no na why o yisu grofo bi say your wish is my command na it say Reverend Obofo na aka stress Suro Nyame say wonko no nkotwa ne dreadlocks no so anamo a Suro Nyame etu ye no eye se otu sa anamo na yo Ebusuya meda obi bia ase na mada Adepa TV ahwefo nyina anso ase ochedi ampo nyankopon ene nananom nsaman konkono meche Holy Spirit ene Holy Ghost enhia obi bia onhira mo bebre mame wabusa question pa na mentan Reverend Obofo okay Reverend Obofo mababa kan wa happen say menena yedwuma pen menena yedwuma pen Impo ma Reverend Obofo crowd de make be so otu amame since then on frame me ba me bo ho akopem say Reverend Obofo oba frame me esanze Suro Nyame sha ase so opie social media no ene yehu say wa friend wona so dem a che ne sika
Tino, if you won't post on a sounds of like a canard dream poetry, no say, so for our tonton, so bolo, tonton, coonia, the other way a crown for an other. Or no copani chow, say, Tino, above what they're meaning here, Juma, Massevino. I will play my content. A Jumana in the year, no, I knew Juma when I saw them. Nemo, no, me, Juma will TV, no, so man, sweet TV. Once maybe a media man, and on a medicias here, a hand son or friend or ever. I don't know or friend who fear, Nana, so didn't in a person may, and now, obisi on some Yamia, Munjano Namunyaku, Namrano son, Nanya made them in Sakana. On to mentna on one by being a bar me so I may amaka kofa abdominal wofie no enti time Reverend Obofo come my age when the TV no so man am we me content cry say otua me ka wontua ye and na men time Suro Nyame so because Suro Nyame na adwuma na wo ye no adwuma pa so obabu Ghetto youth no ma jai krono ne awudie ne pickpocket ne to trasem ne ade na yenhwa ade bi wa ha no kora na me ba beka se ne me hya ase me din kan kan ye no me nsuro me ntan obi a na woka yes Reverend Obofo ye me bosu na Suro Nyame nso ye me colleague henti me ntan obi a no kora na me beka kire Suro Nyame Suro Nyame na enu kwan se wo unity no adentia wa sell out sir wa sell street no out the entire street ni tie ni message no dreadlocks na why no nti say na wa twati no street entie na asem me say wa sell out street no you be e fe no sell out eno ni chichemu kakra say wa yi yama wa sell wa yi yama street ni tie Suro Nyame message because of dreadlocks no because yenua or carry locks say yenjai tramon no yenjai krono yenjai say ye betie no because what to say ya so at as or a street boy or a ghetto youth now Suro Nyame yenka say men ni sofu bi nye fine and a men ni sofu bi nye free to extend say Reverend Obofo do nye boni bia o but Suro Nyame na me wono so na se Reverend Obofo na catch so nkoyi niti no enti me catch so kokun maame a obekọ se ejina kwan a obefa so aka enti me patch o me fa kwan bia so e catch so kokun maame a obekọ eno de mi onko but he is different from say Miko. That be so what you say GBB ni na ye jai bibi and I say bibi e wo ho no jai and I say e bia aduane bi mpa wo pe no jai di jai di na ye si jai di no enye doctor na aka che say because of your health issue nti jai o so what I say nti Reverend Obofo there ordinano na aka o pa betumi aka say men ye ena so obi dowa odo senia wutie bia obi pe wasem a ope wasem senia wutie bia me fa cho what ya say enti me nkasa sister me pe wasem enti wasem na me pe no ana me pese me ware me pese me date you na momo ye slim ba me pe oba kase enti num aduro na ye kase se na be ya ma ware na kase wo no se da achi bi problem bi ba na wo sa be fon a me ye dai me jaw be se nkofo bebe na tu sa na mo no en na me se e ya na mo bone enti Suro Nyame na enu kwa so tu sa na mo no na ye so ka kire Reverend Obofo se because Obofo no nim se we enye bone esan se ne camp ho no one rasta fo bebre ye adwuma enti ade no ma meme wo ho se na rasta ni we de e wo ho enti ade no nka nche sa rasta fo ne se munyi muti na ansan na mene mu aye adwuma no mo de rasta ne wo ho e bi only reason ti o ka che Suro Nyame so onyi ni ti only reason bia o ye sure ti only reason bia ni reason se onso kan no na so de mo se Suro Nyame se wo pema asem de a na wo pese wo fa me se wo papa de a e se wo ye te se me mayi miti me nye locks enti Suro Nyame pese wo fa ne se ne papa enti na wakoyi good enti na me ka kire se onso ka se ne ntade kra de we o hihye ntade no kra no ma ne hihye sa ntade no obepepa ma African wear any top and down e de aye de e de ama no
So what I say me ankasa obofo oka kire me say abra o sign me no oka kire me say odi me be baby amete wo ka so an me ntum free ho na me nkwaje 3-bedroom self contain wotema me ma agent bi pair dan ni wie ya me kwa akwaje me do o se man fa me nkwase ase me free na ni so a sir ai otimi kan so oka kire me owie no osanso ka kire me say men sanso odi me be ko boutique na wakoye shopping ama me busa besa sa na mani ni Reverend obofo ye dey eye maame a ebi o anya ma obeya ma Suro Nyame o maame sania nsuo eye no sa na wi anso be we sure enti sanka me ye rasta that time no na Reverend obofo ka kire me say me nkonko yi no obekwa akoye shopping ama me obekwa akoje 3-bedroom self contain ama me na me di eche na me yi ya enti nko oye maame ana ebi a na me ba me busa nko oye maame ana wanye nka me unity na no me ho enti Suro Nyame onhwe ni ye na Suro Nyame na nkasa no say rasta na ye wo mu mienu ye wo permanent rasta and ye wo temporary for no na yetumi daada wo mo te say Suro Nyame no Suro Nyame de na ye temporary ma me nche temporary for no wuhu omo anu wo say we ontumi nye rasta ne nkwa awie ye obetumi ayi yetumi de aduane daada no na wayi yetumi de sika daada no na wayi so what I say but permanent for no untumi mfa aduane daada no untumi mfa sika daada no obeka kire wo se nu nti na mfa sika ne mame afa wo sika enu nti na wo mame aduane na afa wo aduane de me kan what I say enti no emu mienu no ene ne de hen okay omo de ne ye tempera no aya no matwa omo ti nase omo twa ti nase because not Suro Nyame so no atwa ni ti nase good omo twa ase ena nwi no woso ketua bi na waye na ededa memiti no nsa maye ni nyina aha ntita media na permanent ena temporary for no bibi nti na omo ye ena make na bi a fashion nti na omo ye me ye de atonum me ye de abobo me ye de aye fashion so what I say nti na we twa ase nti no obetumi ayi no at any possible time na mo permanent for no wa lock ni nyina Bob Marley Lucky Dube mo wa lock ni nyina she ni we be convince you mama mo cha no omo ma lock ni nyina no ebi wo ha na eyo social media osom mesom no ebetimi ahye say sa do ebetimi mesum ni nti na ma lock ni nyina no me ntwa ase no ebetimi so aka sure say twa na enye we ye embra feme mesum no entumi nka sa asem ne nche ope ti na o ma me ye no me na ma ye dada ansa na ofre ne ba me na nade adwuma na ehye me nsa enti na me de rasta me mpo na etwitwa me ho say na ma ye rasta me ntumi mfa ni adwuma we na o ka kire me say eyempo say waye me tie say waye rasta no na me ka kire papa say o ma me mra kurase na o mo masu no onya amamre ne amane ma me no fa adwuma ne de enhye me nsa ko me na no so na ne tiriwi e wo say na enye lock say ba na ne tiriwi afu is the same as rasta no yenyi yeti because no ahoden ye den ewom eto ne ye den ne ye de yarefuo bi ba na yare ni mu aye den na mafre me bofo no mafre me sunsum no chese na omma me boa me a eto ne ye den a me de minwi no egu nipa no so a esa yaresa ye den eba we dey what can say me mama me fa okonfo kwa the issue no NCP yet say o ye interview e ka say okonfo kwa the situation no wo mu no say de ne ba be san ya we 2 months pe and so then I we ka dey afa me ka na Adom FM me say adwuma na me say ya we bia fiti HIV AIDS e ka kan ye fun yare me say ya we bia yare a me ntumi nsa ya achacha na yare na me sa na de ye pani wom de di kan e ya abodanfo omo adwin mu ayede e kan wo mu sebe uzu say okonfo kwa de ne ye na adwin mu oh konfo kwa de no ye na adwin mu e na aka no e na adwin mu so kana adwin no emu kanwa etumi ye physical etumi so ye spiritual enti me kwa Adom FM so keka se be konfo kwa de wabonum adwo aye me yere ya aye me mpena e ma ye nyina di agi ani e wo krom ha
ubetwi abetwi ya betwi solo kwa ye de okonfo kwa da num atwi okrom ha no ntimi ntumi ntena wabra me wo aduro me wo tumi ametumi di asane yare no me ntumi ntena wo okonfo kwa da ne dai ensai ntimi di kotu dwa se mo ma me 2 months pe me so okonfo kwa da yare ntema me frɛ ohema wo ye je ene ne kasaye ema me ye program bi wo Mothers FM 102.7 ema me frɛ ohema wo ye je e wo mframem ene ne kasaye mo se wo yi ne nsa every dance ensem because Hammer engineer no Hammer bu afu no because of maame no koye interview or UTV say obi ahia mo a onfanfa ohema wo ye je nso no Hammer muru ya kuturu community apai wo se ono na ye dance manager enti ada na maame no kobo ohema wo ye jedi se yemfa mboa ne de ensi no so ntino ohema wo ye je nso so on pese ono Hammer benya problem nti wayi ne nsa de efro but o hye me bo se ode mebekwa ode ebusuan mu no ode obi number be ye de ebe mame ba me ne dis ankomo no wie no ma twen ma chese ma send me message ma friend no ma twen na ohema wo ye je ntumi mfa number ne mame se na mo be na wo hwa obetimi etu afa se mo boa me se mo so ma fidie na kwa akire pa mo nipa dom di mo achi enti no se mo wo kwa de mame number ana ebusuani bi number me ametu ana mo ayede akoho because me pese me sakwa da yare ena se ebia mu nji ndi se metumi asane yare a mo pa me mfa majapade bi ntoso na ebusuano so mfa japade bi ntoso ne yanhwa de eye me nji sika o ye na me ya mani free na ne ho ato no na Ghana fu ehu se bi ye na nanom ene traditionalist no ye wo nduro na ye wo tumi na abrabo nya here baba de me kan wate ase ntimi guso a me hwe animu se eja usiani bi be frɛ me ko me de me number mpo tuja nanka aja me wie nso number ma me de me number na tuja bia na busuafo bi hwɛ ye etie ye nanka o mamma mo de naba nanka masane yare ntimi kan be o te ye no ano ye wie a ye be ma do akira kwan ni we nti back to Suro Nyame asem no odiri se ni ti na wetwa no ebetimi de how bia ba ne so ana okay what busa question pa Suro Nyame ti na wetwa no so ni ti na wetwa no efri na de ko Suro Nyame mu hu ne normal bi sa mame se we dreadlocks na wa e na make no no anya rasta papa so ka say ye what temporary or permanent eno na betumi aboa no nti se ni de na temporary dey a oye for life there eno there but eno there still na we betray street no street ni there street ni bu afu so otumi tu sa na mo no but ne there no so na me anya rasta papa oye for life tempera eno na obetumi enya ni ti ayede edidim enye sa impo rasta egu tiri so na wa mfa wo pe enkoyi na wo ma obi daadawa ujiri afo bo nsa wa jimi sa tu se Suro Nyame obetumi ayi jimi ena me ka se jimi ni bebemu a na ni rasta no adwen no ode ye no na me ka no so no atwa ase nti na ye life ena ode bo enu mpo no ne ye be sesa kakra after se wa unity no bia ne papa no be boa no e wo mpai bo mu ne ayi mu ka ne baba be papa Reverend Obofo so ne e kire ne se wo nkoyi ana Reverend Obofo na mpai bo no Reverend Obofo no obose ma no o me na so asembe na wo kin so Reverend enti o sofo obebo mpai bo ama Suro Nyame ma na ye dey se bia how bi be ma no so betimi asia no kwan hwe Suro Nyame ewiase yemfa ye ni ntu nipa so Suro Nyame you came to the life by yourself okay so what I say owo botaye nti anyame de wo ba asase so okay enti no obotaye nti anyame de wo ba asase so no se wo ye hu adwuma Jamaican what I say ne botaye ni sanko obe change street no ne botaye ni so obe change street no obe kan asema street na tie na street no aye de asesa na street no so be hwew etia because so for bebre preachi ade no mu ntumi nsesa omo no street for no wa adwen bi de masa asofo no say they are hypocrites omo ya nyaatwom so what I say na momo mu nua a why rasta why locks street boy
eba be kan asem kire omo a omutie chen other person bia nti uko street ni so a ye was street god street bia wo bosu oba ka so ase efiti high tension hwa kokofa market wo no ka so bosu oho ye friend nana onsuroja Sparta King. Aye, Sparta King ni ono no or your street king wo ho enti street no so obi sisi obi a no nipa no kofre na no onsuroja ba anase so obi mpo sisi obi e bia wo obi je wo phone obi hwim wa de na wo ka se megbo na no onsuroja amane anase me ye Gaza next generation youth nipa ne be ye de obeja we de wo kire ya de pa o na se we de tiefo obi anti okopie mu ka so na so obi ye wa de anan de bo engine bo Gaza next generation anase nana onsuroja aha ono street king e wo ka so na mo ni di pese sa wa de ye nje dabi wa de ne ye nje ento wo hwe se abonefosem eto betwa ewo kuro ni aha enti kuro bia yo enti sa street king no okasa che street na street ne ye dey etie se muhwe munye se enti sa na bibi wo street king no ho nti e na okasa yetie na sa ade no o so wa rasta onye rasta ti onye locks so ati ase then na ye shronku won good on say locks no rasta no it start from the heart where identification so ati ase onye rasta no wabo sakura and as un carry locks now you sakura na un kasa na unam ho bi ehun say we rasta man ti so wa kasa and na wa dan suban pa bi edi no so yakwa we rasta man owo do what I say but who carry locks no na un dan suban bi mpadi suban pa bi mpadi mpa and obi ehun a obi ehun say yakwa we oye rasta so kwadan subaboni bi edi anase subanfun bi edi abra okuta locks a enna nkofo bedi hu ya say rasta man pa na ntu ye say but we say pempi na nkofo ochimu po bi say rasta man for there omadwum sebi omadwum wosu ometimi aye won say sa we no sa adwum we na aye wo honmo enti no wa wo be hu rasta man wunnim no wo bedi nkan adwen bone afa rasta ne hu bia na wo ye jimifo na wa brabo nsi wo ye and sometimes nkofo ka say rasta man bia sebi o she entampe ye beba so what mate ba ye beba o hwe ti rasta ye locks no to me ye dey ewom enti wo ko bible ma na hana abom paye enfinhia bebre atre nyankopon so ma ne ba na nyame mfa aba ne ye dey ema onim de ntia na asemu a nyame peso wote no no wonte ye kristofo bebre abom paye bisade ne mai o ka asa nyankopon wa dada bi asemu o peso wote no wonye dey wonte ye kopim say hana da so daye se asemu a nyame peso o ka kire no wonte ye ansa na ne ho ba ne ho so ehye nyame bom yensa se nyame ene ma me ba no na wo ma me ba na metu ne din Samuel na me de ne betena wo fie na me ma ejiwan apaso blade aso sophie pikas enye dey enkaniti na bible say nyankopon tie mpaibo no no de ba ne ye dey ema hana nti yetie yi na ebone na oye bema na wakoba bring shop na wakwa yi wuti na de praye apra akwa tu egu ebi mu kura tumi tie so ebasa odwene a adwen no ensisi so abrabo ni nkoye nti na wo hwa Ghana ye brei odon sakeka buroni tirimi a odo be kokot enti no enwi obi a enwi ni ne ho kura no enwi kakra sese waji ni ti kwabo enwi kakra kura ni ne ho se nipa no hu na asuro no oye wicked nti sakora fo nyina uhu obi a enwi ne ho ye kwabo enwi ba kokra ni ne ho a anu ti na pepe ni in the spiritual realm no enwi kasa e de manipa enwi wo ho a emwa kokuduro no ekọ animu emwa kokuduro do kọ animu anu ti na
pepeni Muslim obehu se Muslim abosakora na kire se na pampemu no e padada nti obosakora na aye de aye level ba wo ye de na bodwe se de won ye de woni da ohun se obi busa osofo adum chiedua se nka omosre no woni na bodwe no o kan asem bi oso woni yi na bodwe ne pe edom be yira e wona asore wo nti utim se enwi kitatumi opa ma jawa motuom na wa motuom mfu ma wotiri mfu natural ma oba so mfu ma obema so mfu na fa 7 days si ho na bom pa ye fa obisade bi a ehia opa to nyame anim obom pa ye ni abo no 12 o'clock ahomache na uwi aposa haban a egumi ko mi nyanya na fa dware me ma 7 days pe obisade no amemu a na wonyankopon ne na body ni na aya otorofo na unim de enti a rastafo enya no onyam no kuma wudufo nso kan ho kuma wudufo mo ye omayede omo ye movie na obi be play robbery role a no mo the rasta obi be play rapist role a obi be kwa ko rape obi a no mo the rasta ye enti nipa no hwe movie ni wie ye ohun say rasta kwobokro no wakọ robbery okutatuo wakum obi wapra obi no opie no ohun rasta pe na ne ye ma hye no say you moving no one say rasta for no once na me di kan ka say obi a rasta your perception be say either so a wicked like or shentampe or ye niema basabasa no mu nti and kuma wudu for no e na ama na yesa na ma membu sa wo say uti na wa ye no say ye pony na wa so na enti say obi member no obi a wa so pony ekowi ade ne ye che na me behu a wa so pony na ana wonso wa so pony ni bia me patwa say me nso me hu say wonso ye kronfo ana adwina anya adwuma body ni ye dey ebre eye perception rasta for ye bre papa bre me ko me tena passengers car mu e ko takra de me say police force me 21 times e wo kwan mu la show ma me bi na de ntoma kata me tire ho ansa na yetumi edu takra de ni nyina ye ntampe ya wo kan omo be search wo omo pe wi ewe ye ho na me pa che wo enye Ghana mra na adwen ya nka ade anyankopon abo because ye se nyame ni mu daache nyame onim daache onim de ebesi wochena onim de ebesi na asia onim de ebesi next 5 years ento ye sure se nyankopon onim se wi ahaban ya oboi nkofo bi ba ye from rasta men ombe ba be hye ema police fo nso aye dai acheche wo mo adibi egu afiase adibi ama bi aprepla police ni tumi chi wi ni di tuo na to no ebo ni ti na apa nti na minim we nyina na still obo wi no ede baaye nti ye wonyame nsam ye dai ebusa so ena me say nyame nsoma awo mo nyame nim ho hwe police for cheche omo cheche rasta for abawi no nyame nim ho hwe nyame nsoma awo na so mo nso adwuma na omo ye enti se wankwachi wi ni a wa GP obehu se ukoye wanchi wi ni nanado anase John Mahama se wo police ni wanchi wi ni a John Mahama obehu enti mame mfa futu obi e ma police for wo ye police ni eye wadwuma na wo ye tie wadwuma na wo ye e na adwuma no mpo kire se wo se nipa na bobo ade na ehia unless say court any hospital medicals and say yakoye lab e ma lab no a kire se ampa e marijuana anaye mahogany anaye moringa anaye dandelion anase nim tree ansana ye de nipa no akọ efiase enti wo ye police ni na wutie mi amemi nuanu bebre ya police for me na fofo bebre ya police for me wo church members bebre nso o mo ye a police for de bia me kasa asem wo kire wo ye police ni na wo koto so obi hia don't embarrass the person and me mane namoso e ma nipa ni mpra me mane namoso e ma nipa no atorenchem bi ne de ento no wo de wache na ye Ghana mra e na agency enti fa ne court na court nkire se ampade no eyewi anampo tale yenim se ja obi abedidi
oh me do kokko to ayensem bebre enti no eja pakakra bra efe na nka eja 50 bi 100 bi na bi but say opa ma police ni bi yes sir who say eduma no wanye ni onfa eduma no tie nipa no obe ko police station ho akoji usika enso no obe haw abobbo wasum e ma wapura he na no mesrew na no asemu eto me e wo kaso a police ni no minim ni din me be sha se a report a police for omo wo kaso omo ye unprofessionals omo nya adwuma ni ye no me be sha se a report o mama pips and na say me ko headquarters IGP okra me report because na no me nam na wo police car na ye de nam no mo be search patrol team kaso a mo be search ye e na ja uyi rasta man what search say me show asimpo opeso ode me nsan dey e hye me show ase e hye say wi ye dey e hye wa what the search bibia mu ane de wa hu na police ni ba ko be bie me bag na ekuta me no na ohun say sika ye dey ewo na me hu say me te say waka kira kwan say dey ga money o kan ne kitu obi oba me rasta man ye dey me te na still no mo bo search na omu ko hu nyanya we ewom na obuza me say nyanya na ye dey na am say ya haban na say haban be na am say nyanya na awo ena okwo no ko apaso ehiem apaso no hwa apaso ni din o de corner no o hwa apaso say apaso we de wi ye dey ebon ho apaso we de wi ye dey ewa no agro kaso center Obatampa FM dimu hwa am church members wo ho mi wonu nyam wo kaso a na nkofo de hanko just say mama mi nchechirem say me di twitwa haban but enya wi haban me tumi di twitwa dandelion moringa so what you say nyanya ikura me tumi de apaso twitwa na me de ayade de me kan what you say police ni chi me e de handcuff gu mi nsa e de me call police station we what you say there o machi notorious criminal na makogya me wo police station ho mo che me 10 PM nkofo yi ba be attend to me no mo de me ato kantabako me kwa me ko be say court timi so mo mfa me nko cells o de me ato kantabak o mo be attend to me say ye be tro wani mu nsam no na abo 4:30 AM wow na wo ba ya wo se me ntua sika na gya me nam se me kaprempo me mfa mamo mo mfa me nko cells ho na ma frame lawyer ehwa na nkofo yi gya me ho mete what mete what ena police ni no o kanta no se nkofo na hunya ni nya de menko na me sorry na me ye de me call embarrassment police ni no metumi deny de akọ se wagu manim ase because o de me call na se wo charge me tro manum asem e de me court the American what you say opa me yanka se akronfo bi ewura ha na police fo ejina anim ana police ni bi jina anim ho se akronfo hya ha o mada obedwane o mada na mo me yanka se akoa bi hya ha ehye obo so watwituo more than say oba ba chi nti adai nti ma me rasta fo no mo di wi tag ye no enye rasta bi ampo na ehye ena mimpo no eye bone eye aban ena se eye bone enye nyankopon na se eye bone te mo chi rasta fo na mo hu wi fo na munya mo ho abotre wo be chi ne de na kokko to achene fa ne kokko wo be chi ne na ka de kakra nso eye bokko ba se ebi be pra ebi be ko ebi be moja biti be pai bi yesi na ebi dwane no mesre a police fo se mo ne de omo ento omo bo ase enu nti na me se Suro Nyame no wa sell street no out na wan hwe ne ya nti na wa yi no ne life enye papa te say first ne biem wa ton ne nu onyam wa ton ne fa ahodie wa ton ne bibia nti sisi ano Suro Nyame enye street person biem street no recognize Suro Nyame biem ti okwo na okopri chiro mo munti o street no na asoma me wa ha o street ne se me meka nche Suro Nyame se hwe na wansi Ghetto bia biem sa Suro Nyame street ne se me nka nche wo se hwe na wansi Ghetto bia biem ye hia wo preaching bia biem because wa sell out enwi nye bone
Emi rasta enye bone. It's just an appearance. What I say? Nti obi appearance there. Yemfa di tame so oye papa na say oye bone. Tesa oni ni pa na de assign ansa na wa hu. Okay, yeah, sorry so no me say so de number anyway chira kwan. Senior obi pe we chira kwan a obetimi ehu baby awo. Okay. Abusia your friend a traditional prophet or many aso. Medasa for your friend a folk movement. FOC movement. Friends of Creation movement. Me bacho me say about for yare. Apart from about down for no, yare bia problem bia say sunsun na say wonem. Me bacho bra enya bro na me di o comfort pa there. Abusia for me sremo. Mo de mo mfa na metrai say mo ngin dia. Mo mfa na metra bi obi beka say hype bi mpo na me ye dey. Me pe me bacho enye hype. Ejuma mabusuafo aya ntino me gina adepa TV so say me number so obi tie me na obetumi de okonfo kwa da bepie me ma so ye ana say obetumi edi me ho adanse aka che okonfo kwa da busuani bi a mo mfa ne mra na me ntumi mo okonfo kwa da no memma ye enu bebre woni yem okonfo kwa da lewis nsan ye na omagigi ye ni na oye good performer okuta talent so me number no 0543 04 31 22. Me pacho esanso ye WhatsApp 0543 04 31 22. Esanso ye WhatsApp into betumi afre me chia obi bia na me ka kire wo say na nanom nsaman konkono ene onyame ho konkono me chia Holy Spirit ene Holy Ghost on kan ho no ndomo amen. Abusia fa na braba ma ye kwan ne de komotwetwe ni nyina esi me traditional prophet omena so ene de eye anamo a eye Suro Nyame atu se wakotwa ne ti egu eno komotwetwe ene ye tena ase ye twetwe ye meso so boso afa comment eto ase oso share na koto afro so se ne obi anse betima ka video bi tap send ene so ya ase ne de komotwetwe nyina ede buy so wa mo no ne na wo send scared Ghana de eno ane tap send uko app store na se Play Store na ko da tap send bisa promo code now they are TV e dey show ni atropos e dey kan wa ye nto hwe me ametina edwemu me din dey adna osu amofa nyame ya adme be sen share biem e wa TV so makram Mr. Mankwa me wo fase wo sen ni ska ba ne de awie ni project no eso de bia me wo fase ka ma ne wo problem enemre mu na monte tap send nka no so ne de tap send dey easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa awo be ne say kire ne se won ko app store na Play Store on download the tap send app no or download dia ebebu sanso promo code o ma de pet TV shem obenya €5 £5 and as $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene customers wonti or the tap send wallet aba no be ne say so your customer wo UK sisi a ubetimi akọ tap send app no no create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo ubetimi atu susu nkakra enti abere sem a opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase uba o my Ghana mu a what in here you sika e wo wallet no tie and you said to say you use momo Ghana hayru sa pepe se si tap send that trena shim kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no